Pozdrav ekipa, dobrodošli u još jedan novi video na kanalu. Danas, kao što vidite po naslovu i slici videa, napokon imamo jedan test na kanalu, a danas se po prvi puta radi o BMW-u i to F30. A prije nego što se bacimo u samu recenziju, zahvalit ćemo se sponzoru današnjeg videa, a to je OBD11. OBD11 je jedna ovako mala džepna dijagnostika uz pomoć koje možete jako puno stvari kodirati, iščitavati greške i raditi praktički sve što može jedna prava dijagnostika. Uz pomoć linka iz opisa mog videa možete dobiti 10% popusta na OBD11 uređaj, a ja ću vam sad pokazati kako on funkcionira. Na ovom BMW-u konkretno kojeg danas snimamo ćemo iskodirati znači animaciju prilikom paljenja multimedije. Mi smo to već napravili, ali sad ćemo ju vratiti na original, samo da vam pokažem kako bi to izgledalo u originalnom stanju. Znači otišao sam na Activate, znači jedan klik sam samo napravio i navigacija se sad ugasila, točnije multimedija, i ona će se sad ponovo upaliti. Napravit će onaj klasičan animaciju koja izgleda evo ovako. Sad vama to malo blica zbog FPS-a, ali u stvarnosti nije tako. Evo ga, to je znači klasična animacija, a sad ćemo iskodirati na M style, znači da izgleda kao u pravom M-u. Stisnemo na Activate i opet traje nekih 30 sekundi dok se to iskodira i onda ćete vidjeti kako to izgleda. Evo ga, ona se sad ugasila i sad se ponovo pali i sad ćete vidjeti kako to izgleda. Evo ga. I to je samo jedna od sitnica koje možete kodirati, tako da ako želite vi kodirati po svom autu i radite ovakve sitne prepravke i retrofite, obavezno posjetite link iz opisa videa, dobit ćete 10% popusta na OBD11 uređaj, a mi sad idemo na recenziju. Znači, primjera koji danas imamo na testu je F30, kao što sam rekao, 340i, znači radi se o benzincu sa 3.0 motorom. Ovaj primjerak razvija snagu od 326 konjskih snaga, sad nisam siguran o newton metrima, to ću vam ubaciti jer se nismo nešto posebno pripremili za ovaj test. Jednostavno mi se ne da puno pripremati za te testove i onda to sve nije onako kako bi trebalo biti. Ovo će biti čisto onako, znači na živo, bez puno rezova. Ja ću ispričati neka svoje mišljenja o ovom autu, malo ćemo popričati o dizajnu, motora sam vam pokazao, nažalost izgleda da je neka životinjica ovdje puzala pa ima malo, znači malo je zmazan, ali to ćemo zaklopiti. Onak nam nije bitno kako motor izgleda, nego nam je bitno kako se motor vozi. Znači da kažemo malo o samom dizajnu auta, znači onaj klasični BMW-ov prednji branik koji znači je jednostavno prepoznatljiv, znamo svi da se radi o M paketu kad vidimo ovakav prednji branik. Ovo je njihova predivna svjetla na F30 seriji, jedna od najljepših svjetala koja mogu biti na BMW-u, sa ova dva kruga koja svijetle. Mislim, nema se tu šta puno reći. Auto ima jako dobru opremu, ovaj koji danas imamo na testu, ima prednje senzore, koliko sam uspio primijetiti, čak ima i 360 kameru, to moram pitati vlasnika, ali dok sam ga vozio do ovdje vidio sam da ima neku tipku sa kamerom i tu sam vidio neke senzore. Uglavnom ima jako dobru opremu, dosta je lijepo sređeno ovaj auto, kao što vidite nije u serijskom stanju komplet, ima 20 sola felge na sebi koje jako brutalno izgledaju i daju mu jako puno na izgledu. Ima ove M retrovizore ili su u M stilu retrovizori, također ima neke lipove, pragove i to sve jako lijepo izgleda, sve onako u klavir crnim detaljima. Naravno ima šiber što se meni jako sviđa. Kad se prebacimo na sami bok auta vidjet ćemo da ima jako lijepu liniju, znači kad ga pogledate iz profila nešto predivno. Također ove njegove kočnice su ofarbane u žutu boju, jako se lijepo slažu uz ovu sivu boju i uz ove klavir crne detalje. Jako su i velike kočnice, naravno nešto mora i zaustaviti tih 326 konja i motor od 3000 kubika. Na autu su također mat crne felge 20 sola koje jako dobro izgledaju, pogotovo zadnja felga koja je jako konkavna i pretpostavljam da se radi sigurno od 10,5 jota. Tako da krenut ćemo sad lagano i prema zadnjem kraju koji je isto kao i prednji i bočni dio auta predivan. Znači imamo ovaj zadnji spoiler lip na gepeku koji jako lijepo izgleda. Sad ne znam da li je ovo original na njima, pretpostavljam da nije, mislim da je ovo dodano. Čak su stavljeni od Akrapovića nastavci iza, ima i neki difuzor, isto sve u klavir crnoj boji, sve se slaže jedno s drugim, jako lijepo izgleda. Štopovi, mislim da ovo nisu originalni štopovi, nek me isprave BMW fanovi, ja nisam upućen toliko u BMW-a, ali ako se ne varam ovo su od nekog novih modela štopovi koji jako lijepo izgledaju. To je više manje to što se tiče samog dizajna auta. Sad ćemo se prebaciti na to koliko zapravo ima mjesta u ovom autu, koliko je praktičan, kolika mu je zapremina u gepeku i onda ćemo se prebaciti na ono najbitnije, a to nam je naravno vožnja kod ovog auta. A sada popričamo, kao što sam rekao, o samom interijeru auta koji naravno da prati sve ovo što sam rekao i za vanjski izgled. Imamo jako puno karbonskih detalja, od ovih blendi na volanu, čak na središnjoj konzoli ručica mjenjača od karbona i ovdje oko multimedije, točnije na ovoj središnji ovaj trim nam je također od karbona. Meni ovo izgleda kao pravi karbon i poprilično sam uvjeren da je. Također volan je presvučen u alkantaru, jako predivno izgleda. Meni iskreno najljepši
volan koji je BMW ikad napravio i kad vidim serije F30 modela sa onim ružnim volanom što ima, znači airbag koji izgleda kao, ne znam, jastučnica, padnem u nesvijest skoro. Tabla, ne znam da li mi je ovo klasična, kažem ne razumijem se puno u BMW-a i rekao sam da neću ništa puno istraživati prije svojih testova zato što nema smisla da ja nešto nabubam na pamet da vam pričam. Ja vam predstavljam auto ovaj kao neki fan Volkswagena i sa očima, točnije na način na koji ga ja vidim kao neki fan Volkswagena. Znači meni auto jako lijepo izgleda, kad sam sjeo unutra ugodno sam se iznenadio. Kažem, ovaj auto je baš napakiran opremom, između ostalog imamo Harman Kardon ozvučenje, imamo znači tu 360 kameru, parking senzore, rikverc kameru, ne znam znači šta još može imati auto, ima tu znači čak mu na retrovizoru izbacuje u kojem smjeru znači se krećemo. Također ovdje na srednjem retrovizoru trećem imamo 3 tipke koje možemo isprogramirati pa da nam otvaraju, zatvaraju garažu i takve stvari, to mi se jako sviđa, to je baš ono brutalna stvar. Šiber, najbitnije skoro od svega. Imamo kožna sjedala koje ja osobno ne volim, ali ih imam i ja u svom autu, lijepo izgledaju, ali su po ljetu kipuća za vozice, po zimi su hladna, dobijete hemoroide i jednostavno nisu praktična, ali izgledaju puno ljepše od većine znači onih običnih platnenih sjedala. Naravno kod BMW-a imamo opciju Alcantara koja naravno izgleda još ljepše od obične kože, ali nema se šta reći, ovo jako lijepo izgleda. A sad ćemo se prebaciti na zadnju klupu da vidimo kako nam to izgleda. Kad ulazite u BMW morate biti smrknuti, naravno, pogotovo ako sjedate na zadnju klupu. Znači zadnja klupa, ja sam 1,70 m, poprilično mala osoba, mali prculjak, znači namjestio sam si prednje sjedalo, meni je bilo ok, kad sjednem iza naravno da imam mjesta jer sam niži, za glavu mjesta imam dovoljno, sad kad bi tu sjela osoba od 1,90 m vjerojatno bi mu bilo malo tjesnije, ali bez problema bi se on uspio snaći na ovoj poziciji gdje sam sad ja. Zadnje oplete su isto kao i prednje od dosta dobrog materijala, znači radi se o koži svuda, također karbonski ovaj dio na ručkama. Imamo ovu roleticu na prozoru, što je isto jako dobra stvar. I ono dosta bitno su grijači sjedala na zadnjoj klupi, što je jako lijepo. I to je više manje to što se tiče zadnje klupe, tu nemamo šta puno pričat. Naravno da također imamo i 2 Harman Kardon zvučnika u oplatama, da bi se to sve upotpunilo jer Harman Kardon je jako dobro ozvučenje. I u sredini naravno naslon za ruku sa pretpostavljam 2 cup holdera naravno, koji isto su dosta praktični u BMW-u, pošto ovo kad se digne još vam drži, tipa ako imate neku višlju bocu imate još onako dosta dijela na koji se može ta sama boca nasloniti. Izgleda mi dosta komforno, ali ovaj auto mi djeluje kao da se nisu puno puta ljudi vozili na zadnjoj klupi, samo kad se prca. Što mogu i razumjeti jer mjesto u ovom autu je za volanom. Rekao sam da ne mogu danas ići s vama van, dečki, ajde, ićemo drugi petak i jučer smo išli van. Ovaj auto ne samo da je za mladiće koji vole izlaske i jako lijepe aute, nego također ima jako velik gepek i može služiti kao obiteljski auto. Znači ako ste neki mladi tata sa ženom koji ima možda dijete ili 2 djece, komotno ćete s ovim autom moći otputovati na more, na put od 1000 km, bilo gdje, jer tu će vam stati dovoljno kofera, a na kraju krajeva uvijek postoji i opcija da se stavi nosač i tule na krov gdje vam stane još dosta stvari, ali mislim da je ovo za jednu malu prosječnu obitelj čist dovoljno. Tako da mislim da nema potrebe da puno pričamo o gepeku na ovakvom autu. Sad ćemo vam snimiti malo zvuk auta i onda ćemo se prebaciti na najbitnije, a to je vožnja, nije popravljanje BMW-a. Idemo se voziti. E tako, sad se nalazimo na najbitnijem dijelu ovog auta, a to je sama vožnja. Znači 326 konja na zadnji pogon, jel je zadnji pogon, to nismo pitali. Luka! Znači sad se nalazimo na najbitnijem dijelu videa, to nam je vožnja ovog samog auta, 326 konja, ovaj auto X-Drive nije znači zadnji pogon ko što to bude kod BMW-a u dosta slučajeva. Što je opet dobra stvar, za nekog dobra, za nekog loša, mislim da za ovog čovjeka čiji je auto dobra. Ja isto, kad bi imao ovaj auto, bilo bi mi možda i bolje da je X-Drive nego da je zadnji pogon. I uglavnom sad ćemo malo samo upaliti klimu, da nam ne bude prevruće. Stavit ćemo je na nekih 18, ovo je bilo na 17, 16 koliko. E sad ja točno ne znam baš ovuda ove puteve. Nećemo se ništa previše voziti, čisto da osjetim malo kak ide ovaj auto, pošto kažem nisam nikad vozio BMW-a benzinca, da je ovak mlađi auto, pogotovo ne sa ovakvim motorom, vozio sam neke dizele. I da, zanima me kako će se ponašati auto, kak ide i to, malo ćemo ga još ugrijati, čisto ćemo prije toga popričati o udobnosti samog automobila. Znači dovezao sam se do ovdje, onako malo je tvrđi, ko što jedan sportski automobil mora biti. U usporedbi sa mojim Golfom recimo,
ja bih čak rekao da su isti što se tiče udobnosti. Znači osjetite da se vozite u nekom sportskom autu, a opet nije sad to pretvrdo da vam ono jednostavno bude muka od vožnje, nego onako neka dobra kombinacija, znači između komfora i sporta, po meni možda i najbolja kombinacija. Sad sam ga stavio sport i prebacit ću u to, znači da ga sam šaltam, ne znam zašto mi se upala ona kamera tamo, to nisam htio, to sam stisnuo slučajno. Stavio sam ga, kao što sam rekao, u sport, da ga sam šaltam, tak mi je nekak možda najljepše i on ima neke svoje tvorničke klapne, ja mislim to mu malo odmah, znači automatski naravno i da na zvuku, kad se otvore klapne u sport modu, to nas naravno najviše zanima. I sad ćemo vidjeti tu negdje da ga malo istisnemo. Ima dosta ovdje nekih radova i u nekom smo mjestu, ne mogu se točno orijentirati, mislim da ovdje nikad nisam bio, tako da ne znam točno gdje ćemo izbit. A dobro, vidim tamo, dobro je otvorena cesta. Uglavnom da, što sam rekao, što se tiče udobnosti, super, po zavojima ga nisam probao, niti ću ga probati jer ne volim uzimati ljudima auto na duže vremena, ne znam, 5, 6, 7 sati ili na cijeli dan, a da bi ja probao auto malo i po zavojima i to morao bi se i upoznat s njim, morao bi otići negdje malo na zavoje da ga osjetim i to, jednostavno nemam potrebu to raditi s tuđim autima. Ako vas zanima takav tip testa, onda odete na neki jednostavno drugi kanal ko to radi, oni će vam to bolje prikazati. Ja čisto govorim, ajmo reći, neko svoje mišljenje o ovom autu, pokazujem vam ga, ko što sam rekao, iz očiju jednog Wagenovca, pošto se radi o BMW-u. Većina Wagenovaca ne voli BMW, ja ne da ih ne volim, znači jako su mi lijepi, ovaj auto je recimo predivan, nego jednostavno ne mogu sebe zamisliti u BMW-u i iako iskreno kad vozim ovaj auto konkretno, mogao bi se zamisliti o ovak nečemu, ali da ne dužimo sad puno o tome, tu ćemo se negdje okrenuti pa ćemo ga malo stisnuti da vidimo kako se ponaša. Ova kamera koja se nalazi ispred mene vjerojatno će sletit, pa ćemo se onda prebaciti na drugi kut gdje naš dragi kamerman Marin snima sa zadnje klupe i daje si truda, pomaže mi, znači u zadnjih par dana, ako niste znali, došao kod mene malo u goste ovdje u Njemačku. Uglavnom sad ću ja vidjeti da se tu negdje okrenem jer smo ušli u neko selence. Gdje ću se okrenuti, Bog te vidim, tamo je bio kružno. Malo, beži jebem ti malo, vidi. Idite u... Beži! Znači ekipa, sad smo se okrenuli, prebacili smo auto iz sporta u Sport Plus. Vratio sam ga sad ovo da ga sam šaltam i čisto da vidimo kako se auto ponaša kad ga se stisne, samo da izađem sad opet iz ovog sela, iz ovog naselja točnije. Jako me zanima, evo iskreno nisam ga još stisao jer doslovno dovezli smo se možda 5-6 km do parkinga gdje smo snimali auto i sad smo otišli na vožnju. Nije idealan način za snimiti test, ali eto, tak je bilo sve nekak na brzinu i dogovoreno, tako da i to je čisto dovoljno. Evo ga, sad izlazimo znači ovdje na tu otvorenu cestu. Evo ga, znači tu ga možemo malo stisnuti. Iskreno jako dobro ide. Sviđa mi se ovo. I osjeti se da je X-Drive, da se ne radi o zadnjem pogonu. Daje drugačiji dojam prilikom ubrzavanja. Ima ok zvuk, iako je sam vlasnik rekao da bi htio da to bude malo glasnije, a stvarno ovaj auto zaslužuje da bude glasniji i da reži, da ga čujete na kilometar da dolazi. Još ćemo vidjeti da ga negdje još barem jednom stisnem, onda ću ga ostaviti u manualnom modu da vidim sam kak šalta. Dosta drugačije šalta recimo od DSG-a, kad bih sad uspoređivao, DSG je onako puno nježniji, nema onih trzaja i to, dok ovaj auto ima i onako neke trzajeve i to vam čak i onak daje skroz drugačiji dojam, barem meni je sad dalo dojam da bolje auto ide nego što možda ide. Recimo da je u njemu DSG, mislim da bi se manje osjetio taj prijelaz iz brzine u brzinu, imali bi manji osjećaj ubrzanja, zato što on samo nastavi na DSG-u ići, a ovaj kao da na trenutak izgubi i onda ga opet ušalta i onda opet osjetite, ali to je sve onako brzo i daje baš lijep dojam u vožnji, iskreno. Evo, znači imamo sad tu još malo neke ravnice, pa evo da ga vratim sad nek sam šalta, znači još smo uvijek u Sport Plusu. Iskreno jako dobro auto ide. Jako dobro auto ide. Iznenađen sam iskreno. I kao što sam rekao, znači ovaj auto može biti u istu ruku obiteljski, možete se normalno voziti, izbacite ga iz ovog Sport Plusa u neki eko mod, kruzate sa svojom obitelji na putovanje, a kad njih izbacite da se kupaju recimo na plaži, vi odete na vožnju i vozite se kao pravi muškarac. I jako dobra kombinacija, znači kao što sam rekao, sporta i komfora, i to bi više manje bilo to. S tim bi mogao sad i zaključiti ovu cijelu recenziju, točnije test. Nadam se da vam se svidio. Gledam
da što više ubacujem tih testova i gledat ću u budućnosti da ih što više bude na kanalu. Još nisam baš iskusan što se tog tiče, tako da mi treba još malo da dobijem i ja da se opustim, da nađem neki svoj ritam, da nađem neki svoj način snimanja tih testova, pa će to sve možda malo još bolje izgledat i možda ćemo malo bolje moći prenesti sami automobil. Ali evo, imali smo danas jako dobar auto na testu, nadam se da će vam se svidjeti i vi ako još niste pretplaćeni na kanala, gledate ovaj video, razmislite o tome da se pretplatite, zapratite me na mom Instagram profilu, a mi se gledamo u jednom od narednih videa, do tad mi se čuvajte i čao!